Tahu nggak kak? Di sini ada loh harta karun yang tertimbun di dalam pasir. Mau tahu nggak harta karunnya apa? Kita spill nih kak. Ada satu unit BMW nih kak, yang masih ada di stok untuk lelang di Tunas Auction. Nah, kita cek dulu ya kak untuk ke dalam interiornya. Untuk interiornya bisa kita lihat dong, masih terawat banget nih kak. Bagus banget interiornya kak, masih mulus nih. Untuk lebih detail ya bisa langsung datang ke pool di Tunas Auction di daerah Jati Asih Bekasi. Alamatnya di bawah ini. Sekian informasi dari saya, terima kasih. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.